down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether
you. Hallelujah. 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 Te loa sa moa e. Tasi ale suafa e mawhai ona lawe ia oe maa. Tasi lava le suafa e mawhai ona e tau nuu ai. Tasi ro tātou whaola, tasi ro tātou wali. E ui na tele a tātou tatununga ese olo i ai. Ai tasi ale ala i le manuia. Wana o Yesu, fo mai o i lātou umo e wala au atu ia te ia. E whaola ina i lātou. Only one way. Only one name. It's the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'll just fix the sound, guys, if there's something that's... Hallelujah. Is the sound all right, guys, now? It should be right now. Hallelujah. E tasi lava le pe no ta uai. E tasi lava le swafa. Amen. Pe no fai atu e tele tatununga. Ia matele ia foi. Ia tapua inga ese wa ye nei. Ai e tasi lava ia le atua. Wala ona vai po ua ma vai le atua. Ono tatou tatununga. A o le atua tasi lava le ala. Tasi le Yesu le tatou te unai. Tele a ia o onga ese me tonu na fionga pa ia le atua. So o se a o onga lava i le o ngā totonu a Yesu. Jesus not the center. O te whaapea atu, whaitete. Whaitete o tātou ona nei te iwa tātou ma tele nisi mea. Ai misi a te tātou le mea pito le tangata pito i sili ona tāua. O lai o ngā totonu i le tuspa ia ma o ngā totonu i le fuafuanga ma o ngā totonu i ai mea uma. O Yesu. E pe o le se le matango fie. O le tātou wali imano tātou whaolo le na tu uholo na mamalua e sausa ili mai oe maa. Amen, lau tatalo. Matai le tātou sau ninga nei i tū la, ia. Ua whapeona whai o se aveo se sao. Ia, mō le tino keriso. E ala, excuse me, e ala le upo le atua. Ia, mane tū lango lo iai, ia le tātou savaringa whale nganga tātou talo. Le tuar mātou tamā, vi ia la ua fio le nei tū la ua mātou to e au ria. Mātou te sā unita mai, talitala noa i lau upu mo mātou whāsoa, whawhanga ino mātou tangata i le mātou sā valinga. I mawhaiuna hanga i lumol mātou sā valinga whaale nganga ia maua. Ia le tini ma le wha moe ngā ola o le mātou taunu ule i le manuia ua umone e saunia mo i mātou. Tamā, wha manuia mai la ua fio i le upu le a mātou talanoa i ta tala o mātou mata whaale nganga e mesi lo ni tangata. Ta tala fo ila o mata whaale nganga e mesi la wha alongo i o langona mai lo wanganga mo o wha asoa atu i lo tino le tino la ua fio o lo wha piona wha alongo longo ma wha afonga fo i tamai le neipolo kalame tama avea lau upu le nei i tū la o se upu avea o se wha malu si au whaale nganga o se toi wha manatu ma se toi fangu i ate i lato ina i ate i lato le ola ia maua le ola ma ia maua ati lia i lava. Wha manuia mai la awa fio o na suafa o Yesu Keriso. Wa ole mavala awa tuai nei. Amene ma amene. Excuse me, guys. Ia le tua. Ole. Le nei. Lo whanga solo tātou o ngai i le afo. Ele tūlango lo iai ia. Asoro vai aso lo tātou tala noi le mano tātou upu. E se le tāua ono le telo nisi o fionga pa ia le atu o loo whaata tau i o tātou lau whaiva, ia po upu tātou te tau talai, ai meisio le ola ma le oti, ia po o le taamilonga fo i ma le taunu ungo o tātou ola, i le manuia, po le mala ia. E wha moe umale i lungo lea, e wha moe umale i lungo o tātou upu e tātou te tau tino ai, po le upu o tātou wha atua tua, o lo tātou tano foi. E le mawhai ona e ave e sia le wha atua tua mai le tau tinonga.
wai tali tonu i lo loto, ai tau tino i lo ngutu, e o whaatasi lava la, e le mawhai ona e ave e sea me e lua. So, o le mea nai au ai ati tātou, ona whaa o ao i tātou, ona tau tala i le ola. Ai sea, ono le tātou whaatua tuanga, ma le tātou tau tinonga, e whaola ina ai i tātou. Amen. Ni ele tua, ai ole tai aole nei. O whaatalo whaatu ia te o tau umalawa i au nā lea tua mou tau wharetua, whaatalo whaatu afa mana o Yesu Keriso, whaapea tina o ta maa ia malilo lo si tātou o tunu. Thea lava se tafa o e mafuta mai i Samoa, a lor so i fua, i o neifo i New Zealand, ia Amerika, thea lava whaatalo whaatu o Kevin Uluiva le nei, le uaru loa le tātou pulokalame e ini si fo o le whaatu a lātou mata mai fo i pe mai mōma le tātou pulokalame whaatalo whaatu ia te o tautua fo Yesu Keriso. Ai, o le tai aole nei, ia, o te loa o te mawhauwhau, o tele nisi o vāenga o ia ia tātou awa onga o tātou Bible Study, whanga o tātou le ngata whangaino o tātou anganga, a ia whaafawina o tātou mawhauwhau, ina ia moe tātou le mālosi mawhaino o tātou whaasātou roina ai, tu ina nau ma whaato i lalo i mana onga le anga o tātou tino, po e pe whaato i lalo ina ai ngā luenga e ui le whaafanoga. Amen. A ora tai aore nei, ua o toi fia au mai ele ngata o se whaamanatu ia te oe. Ai ole toi whaamanatu mai lea ale anganga pa ia ala ia Paulo. E mo hau fo. Ai mai se lava. Le teimi le newa tātou iai. Amen. Le teimi newa tātou iai. Wa o toi whaupuina pe o te whaamatuaina wha ila fo ile tātou nei fo i sauninga. Nā o utango toi tuu Yesu i te tono o tātou wola whaaleanganga. Ia por tono o tātou wola kiusiano lei nei. Ona, o se vahenga pito i sili ona tā ua ia te aua, putting Jesus back into our Christianity. Ona, ua tele ona, ua tumu o tātou wola whaaleanganga i polo kalame. Ua tumu i mō entertainment. Ua tumu i mea whea lafi, ai misi a Yesu. Ua tumu le mau activities. Ua tumu i fundraising. Wa tumu e tātou wola whaleangang o tātou taimi uma. Ua alu uma o tātou taimi activities, o mō meo fundraising, o mō meo mafutanga. Ai misi Yesu. So, o le sala nei, o te mana o toi pā, ia na mata upulea, you know, put Jesus back into our Christianity. Ai o te mana o au mai ia, ona o le taimi vai tau tonu lava le nei na tala noa i Paulo ia Timoteo e ala ile anganga pa ia lena au mai e mo tātou le taimi le nei a me se lava taimi a muli nei o tātou iai le tā ua ile le la tātou ti watu nunga tātou fiong pa ia le atua e te sila mai ia o tata noa tu fo ile nei tu la i te tonu o le lua Timoteo num tā upo tonu le tala noa i Paulo fo mai ole tala le Apollo fo na fai a Timoteo fo mai ia e iloa fo mai ia e iloa Timoteo e mea na tala no i Paulo mua i mta upu le ilu matu ai o mai ifo mai Paulo ia e iloa Timoteo ole nei mea ona o aso e ngata ai e o mai ei aso fai ngata ele o to ye se fesili le taimi nei a tātou po o aso whainga tāle nei o tātou iai. O tātou iloa. O sili atu na whainga tāle lua afe lua se furu na lua afe se furu iwa. Ma lua afe se furu vadu. O sili atu na tele me o whea ngai male lalo langi o tangata i le teimile nei. Na ilo lea. Na ilo tausanga te nei. Ma tausanga i on tu atu, 10 years back. Sili atu na afia tātou le teimile nei. Ia polo o tātou wanga i atu i aso. Le anga i maso whainga tā fo. Mai la ia. Awa e avea tangata mai alo lofa i lātou ia i lātou, o e mana nao i tupe, o e loto vii, o e whaamawalunga, o e upuleanga, o e le whaalongo i mata i mātua, o e le whaafitai, o e a mioleanga. Tele i o taimi, a tātou whai tauar whai upulea, whaapea nisi ai o lai whaatatau i tangata lātou te lo i loa Yesu. No, ole tala lea, ole whaatatau ia, o e maa au lena taria Yesu tangata lo lotu. Tangata i to tonu ole e kālesia po tangata o tino Keriso, po i tātou.
Whamai, a wā e a vea tangata ma e a lo lofa i lātou, ia i lātou, tangata ia lelo lotu. It's all about themselves. Wā a fia I fo I tu lou ia. E a fia I fo I au nā lea tua. It's all about themselves. O e mana na o I tupe, o e loto vi. O isi e, lātou te whaatino ina, ia mo isi tupe. I ngā ruenga lea tua, mo le tupe. O isi, e afo, e lātou te loto vi. It's all about the glory. Ina ia lātou, ina ia mai kāka so le moka o kia. It's all about the glory. O le warning lea ai foi. A Paulo na ave a Timoteo. Lona atali I whalea nganga. Ia e loa le mea lea. A wangi e a fia le mea lea. Matangata ona eo o mai le teimi. Whai mai a vea I tangata mai a lo lofa ia, I lātou, o e mana na o I tupe, o e loto vii, o e wha maualunga, o e upuleanga, o e le wha alongo I mātua, o e le wha awhetai, o e a mioleanga. E le o tala no I tangata lae, tangata mioleanga po tangata lae whaia leanga sala. O lai tala no I tangata lo lotu. Si o tatu futafo mai. O e le loto a inga, o e tu mawaenga, o e whatua upua, o e le taofi mana o le tino, o e whaasaua, o e le alo lofa I tangata mi o le lei. O e whaalata, o e so ona whai, o e ua whaafeteina, o e ua telele mana o I mea whaafia ai le aise mana o I le atua. O e ua peisia I wā mio atua, a o le mana ua I lea mea, wala tau te ena, ia e alo ese lava I tangata ia e alo ese I tangata wha pēnā, o I le ua e loa tu I lalo whai upulea, o tangata I lunga, o tangata lo lotu wha mai, o e ua peisia I wā mio atua. O lai tala no I tangata lai lunga, tu so o fōlinga mai a mio atua. Pe fōlinga mai on tangata lai, lai lātou te whaia le whina ngalo le atua, po la fu lātou te au nei le atua, fa matala tu sipa ia, I le amatanga, fa matala Timoteo, a Paulo, ia e loa le mea lea. Ia e loa le mea lea. Hele teime o mai ai, ele, Jesus is no longer the center. Wale avea Yesu o se o ngā totonu oni a o onga, po se o ngā totonu o le afo, o ni me o fai. Pe no fai atu, o le teimile nei, I le tino ke riso, o tele atu ia commitment atangata I mea tau fundraiser, ia, mo activities, it's good. Ai pe wa avea o te, wa pe wa tau mawhai e whaupolo kalame, e tau fiofi tangata. Like, it's all about programs. Wa o le teimile, ana tano mele tusina, atatu, o te o whai atu e leanga. Okay? Pa ua leanga, ona ua ave I le whaatahua, I le mea, o le afo prokalame, o tuso o le metotia, mai le amatanga, po le au wala I tutonu o le tala ino, o le tala leile amatanga. Alofa I le atua, alofa I le tangata, ma whai le soo, ele I aia se fale, no building. Na o le atua, o le afo, o tangata, ma fai o le so, it's like o le circle le nana pito I sidi o le tāua, I to tonu o lea, o le tala lei. O oe ma le atua, ma lo uso a tangata, ma le tō maftanga, tu so le tala le lei a ia le atua, ma lo na whaatinonga. Ese le matanga o fio le awana na fai, e fai I lea fale, ma lea fale, o le tupu I o le tala le lei. O le tupu I o le tala le lei. O lona ese esenga I le teimi le nei. O te leo whai atu e leanga about the system na uopta no e te mile nei. Ua whau le fale, ua whai le staff, ua whai e I tū fo I lele. O lona ta milonga la lea. E pei ua ave ei le focus. E pei ua tele o mai tangata I le lotu. Ona tau ma whai la I e whai le mtele o le maupuro kalame e tāu fiofi tangata I tono le lotu. Ai umai fonga, o le tala lele, e pei ele o mālosi leo la whaale anganga, ele o whawhanga ina, ona ele o ngā tutonu ia Yesu. E pe o ngā tutonu I afoi. O le tele o le teimi alu. O le tele o le teimi alu, ma foi, ma tātou savalinga. Pe ua kausui le focus. O tele o whai atu,
just bear with me, guys. O na ilo tatununga. O lai, tele nisi o lai, whai ala tu prokalame o la lave, seki o lai, Jesus is the center. Ai, o se me o leo tu ele atu e loto ni taia o tātou tatanoa tusi lea. Lea lai tara noa mai ai, ia foi. Ai o maritala paulo le mta upu na iluma i foi le. Mta upu e lua, foi upu e tolu marifafa, maritala paulo. Mai, awa e o iona po lātou te le mawhawhai ai, ona talia o le mata upu e o lai. Ai tusa mo lātou lava tu ina nau, lātou te whaapoto ai o mo i lātou ina ua wheu o lātou talinga. Lātou te liliu e se fo'i o lātou talinga i le upu moni, ai liliu watu i tala o le vavau. Ua o ilo te mana o te toe pa i tuai, ile e toe whaamanatu o tu ia te oe le kerisiano. Yesu maritala le lei le teimi le nei. Vi ia le atua i le tele o awa onga ai awana i e ave e sea Yesu mai le o ngā to tonu o lo wha atua tuanga. Po o ia, te mana o toe tuu Yesu i to tonu o lea, i lona tūlanga o ia o lea li i ma le whaaola i to tonu o tātou ola masoi fua. Whawhetai i lea tua i mea tātou te au na mga lulu e hai, ma mea oma, pa o te musu lava te iwa, wa malue lue lo whaatua tua ia Yesu. O nei foi mai tala tus pa ia, mai tala Paulo i tusi mta upo mua Timoteo e wha, nei foi mai i tala Paulo mai in later times, some will abandon the faith, e tanga tala tu te tu ua i le whaatua tua. To tele nisi wa wala to wa fa to e fa pe na le ngaluenga le ti Apollo a sa ti Apollo ngoi sa we ngoi e sa ngoi fasi ma fa umatia o lana ngaluenga na sa we fai e ui mai le opu e ui mai fo i mo e ui mai tonu le lotu e o la wo loku fo ki Apollo in nei taimi ai wa ma sangia i tātou, ma whaase se ina i tātou, peno whaiat, o lea lava se o ngā ele o ngā totonu a Yesu, whae tete. Ai whaalongolongo mai fo ia te au au te ele o ngā totonu Yesu i le meo lo utala noa tua ina ia te oi. I lono wingala e se mea lai whaale tonu ila ua onga. Ai o le mea le pole a le tātou tā i whea o le tātou tā noanga i le whionga pa ia le atua. Ia aunga mai lava o Yesu le ala. A wawana o ia le ala. Pio na tātou i le upuna le lafa tātou pese. Na le toa tasi lava. Tasi le ala i le langi. Tasi le manu ia wana o Yesu. Tele nisi o vaenga wa tala noa le tātou mataha upu. Tātou whaatua tua. Those are the way for us to live. Po le awala tātou te whiola ai. Ai o le ala o i le langi o Yesu. E mawhaiuna e whaia o maisi mea oma. Ai misi lo wala langi o le ala le winga. A o le mea mua le na. O le mea mua le na o lo wala i le langi. Mea na le ina e a mata lau sa valinga wha lea nganga. I le wha nau mua i le nganga. Wha nau fo wina. Mea lane na e tā ua hai. Aua ne i alu ese pe ave esea o mata for my he is the author and the finisher of our faith. O ia len a mataina le tātou whaatuatua. O ia fo i le taunu unga le tātou whaatuatuanga. Wana o ia, wana o Yesu lava. O onga la e whaamalo sia i tātou o le mea le nana toi a apa i Paulo i lona atali i whaaleanganga. Whaamanatu i ai. Mai lo atali e iai le mea, i e loa le mea lea. Hele taimi o tangata e lo lotu. Maangai e o le lotu. O tātou wa ai ai. O tangata ai e lo lotu. Le matua ai amen mai lunga isi tātou prokalami. Ka ke wa i o kunga sone la fu. E sasai fu inga. E whai kionga i lunga isi. Yeah. And I'm not afraid to say that. Because I need to be real. For lele, you know, I need to be honest with you guys. One la vea i ai, oe la vea i ai tātou umalava. Amen. Ia wai leo se fe au e le angai sesi. O le fe au le anganga o le atua, e manuia i tātou. Mea nai tā ua i le ta io i tātou e le anganga o le atua. You know, e whametala Paulo, pe a o whaamaria i le atua po tangata. Mei Paulo te le whaamaria i se tangata. Ia wa o le ale winga o la utala inga pe a whai o la ute whaamaria i tangata. But that's the, o le mea nā lo te fia pa i atua le taimile nei. You know, e tā ua lo tātou tupu whaale anganga. You know, awane i whaamalia ina i tātou e tangata. Ia pe au wha tātou tamawhai
e a foi e fa malia o au na le tu a foi o au na le tu e te fa longo e pe o au ia por to fai fe au e por au tau ma fai foi le e sa o fai fe au fa malia o i ke mi uma a le fa malia lo o fai fe au pe o le malia le mea lai te mana o iai ia e ke vala ia no ele o senta la Yesu wa ana senta Yesu e te malama o le tangata fo ile au na le tua ele te me le lava ai ele lava fo fi au aka ele o kai mi uma la fe lo e fa besu fi au aka wo le mele ngi e misi lo le fa ka lo fox fi au ke o fa mai sa wa pasi le ma se fai mai you know like because e ma faina ta allergia por why because o lai ese le focus o lai ese le motive na la ina e lotu lana fa fia o ile amatanga la ki fa pe o e last it's not last ele umi se ngang fia se si la ona o tanga to lai pisi tanga to so ifuanga mo le olanga lengi ele ke mi ngalo fa ka lo fa fi au ya ki oi that doesn't mean ele fia fi au ya to oi a fa ina le lotu ono Yesu se fa kula ukala po le ame ku kupu ko kongo le loku ele kai e keva mo ia pe a fainala na e latu ono Yesu ai a fainala na e alu ono ol fai au pe ngala e alu se sio ai ole kalesia let me tell you something skama i mingoi la ve ku se siro vai e ke valo mai ranga esen mafu anga na ina e lotu fa mai so fai au fa malo lolo kofi e singa ka mai me anga fa nga fa malo lolo kofi that's good fa fe tai le tu pa fe fa malo lolo fe au lo kofi because there's a reason why pe sa o pe se le you know tango le tua e fa masino ai a fai o lai o nga to tonu Yesu i lo loto let me tell you something e a nga o mo e ya o foi ka ika nga me mo ka loku foi sa uia loka ma fa le nga o ke ngia so o ka ika ke ngia so o ka ika but it's good e a nga ya o isi ya o ke ngia ka ko o le anga luenga na leina tu wele atua ia lana au nei o e faila na nga luenga a sele ma moe fa sa o le ma moe wa ale faia le leo ma moe o le ala le winga ala ina leo ma moe pe faia le o faila na nga luenga ai o le telo temi e pe faia tu na e afoi e na leo ma moe ai ke va ma moe o nei le o tupu fa le anga asia ono lai mana o lave wa pe ia le ia la fati te inga le tala o pe ia le ekale sia ke mbingi o le waku fo yo kanga kango fo a o pe si fai fe au maranga worship team o sea pe si au entertain o aso sa uma o aku maka le ekale sia ai entertain me fai fe au ale manga la unga o fai kio a manga la unga o manga la unga fai fe au ngia sa ale manga la unga o fai kio pe u fa pe na pisanga le waku e maka fo ilele it's not about God ai o mata be fa pe isi plokala mer fe au male malanga ekalesia malanga worship team ye pe fa pe ir po la proclame na fa ile sa male sa ai misi le Yesu le te mana o to au mai la fia ile te mine to e fa manatu ngalo ko e kango i fa ilo loto ko e ki malia lo loto ko e adjust lo loto o Yesu le mafu anga na ina alu te lotu o Yesu na ina e fa longo mel proclame le e ki fa longo mai ono Kevin ia wa e ke mielu foi fai Kevin se kala ke le fi ai e keva ai ala na e fa longo o ne te mana o te fia langona se upu mai le fionga pa ia le tua amen praise God ia e ta huai la to tu la Yesu to no tatu sa valinga fa mai le tala le tusia mata yo fe tala nga Yesu to no tusia mata yo lima su fa su no ma you are the light of the world fa mai o oi o le malama o le lalolangi. Tala na Yesu. Ma Yesu o oi, ma Yesu o Kevin o le malama o le lalolangi. Fa mai o oi le te mai mo mai. Fa mai o oi o le malama o le lalolangi. Amen. O le lalolangi le nei, o tātou iloa. O lai pongi sa lalolangi. O tō wa ai mea lalolangi. Fa whiana e iloa o pongi sa lalolangi. Ia lau tango ia vatu ia to va ai le tele o tai o le atunu ni eleni tangata ke risiano ia po tangata afo e lo le atu i pela o lisio atunu ia wala to tai ia pe o New Zealand ia o ele mato pili fo ile ua fo no le mea e mafai ona fa fo fa fanoina le tamaititi
mai lava tu salava po waiva masina e mafai ona faafanoina ai a fai e te o faafano tamatiti ai ola o la we le tu la fono e le mafai ona ave iaini a fo ia ni tonga fitinga po ni fuala au ina ia la ia le ola no a ola tu wai lava ia safa ina ia o ti tamatiti se va ai le pongi sa o le lalolangi le nei sau mai lunga ta inga le nei fo ia tunu ma tu te ai ia va pena fo isi atunu ele la veina o matou te le atunu o le te va tur fa te inga nei le mele o te ai a o le tu blanga na o no le lalolangi o pongi sa e o lava i tai e o i to tele o pongi sa lalolangi fo mai la e tatu spo i tatou o le malama ele fia la le pongi sa le malama ia ele fia ona fo i o le teimi lava e lua tu ele malama weva ai kanga kire ai laku ko kongole o le poku fo le pongi sa e kia le mori fa pe le pongi sa le menga i o le keimi ai o le mori e ki vai fa pinga i o maka fo i le singa ia fo i le a furu kwa ke i o maka sa pongi sa a lo ka kala fo i le a le keimi nga e ke fiu e su ele le pongi sa ola o le teimi la vai o la i le fo le mori so la le pongi sa o le mea la lewo tupu le teimi le nei o la lava e manu ma lo le pongi sa ona ele o ola le mori ele o susulu le malama le fa mele fetala inga Yesu o oe o le malama o le lalolangi tono le mataio a fai o tatou le malama o le lalolangi o le pe le malama o le pongi sa o to iloa o le pongi sa ele o se malo si anga it's not an energy. Darkness is just an absence of light. Ono wale ai se malama o le mafuanga na e alai ona pongi sa. Ono wale ai se malama o le pongi sa la ia ele o se malo si anga. Ai mafu ona pongi sa wale ai se malama. O le mea fula na wala ai ona pongi sa ia, lunga fo ita ingo atu no se a o ngele o yai ma se malama o le ima se kirisianga o iko kongo malo ia po nisi fo le o tau i se malama e fa susulu atu ina ia malama ile nai tu me fo la na ya ngai fo ati tatou fili tangata tala fia ngai tangata e loa le atua malama i o lunga faini filinga waya a fia tatou i lalo nei amen e tolu la ni va henga o te fia tala noa ile mai nga ia la fia pa ia ile fo il teimi nei to tu mo va tu le si maule ata tu te le yo va nga nai tonu tonu le yoane e tonu amen te mana o to e tu wa Yesu te tonu o tatou sa valinga fa le nganga yoane tonu ono na mata upu e foi upu sfulu iva male luas fulu foi mai o le faasala fo ile nei, ina ua o mai le malama i le lalolangi, a o tangata e siri lo lātou manao i le pōriuli, i lo lātou manao i le malama, a wā e le anga lātou wā mio. A wā o i lātou uma, o e whai mea le anga, e ino i lātou i le malama. E leo mai foi le malama, ne i whai loa lātou wā mio. Fumai e leo mai fo i le malama, ne i whai loa lātou wā mio. A o le ua wha mao ni, ana mea e whai, e sau lava o ia i le malama, ia wha lia nā mio, ina ua tatau i le atua. Amen. O leo te mana o vai e se mai tātou, mai tangata o le pongisa, o tātou o tangata o le malama, o lai whai mai ea, a feo o tangata o le malama, o lai le malama, o lai a Yesu, amen. Ona fo tātou tangata o le malama, wa mafua na manu malo le pauriuri, ona ele o susulu si a tātou, a mio, ele o susulu si a tātou malama, a o le malama le na, o le tātou te, a foi, o malama le susulu, mo i tātou, o le lalolangi, e saua ina la i tātou, e pe o le mea lea, o le ua tele na tupu le teimile nei, e tau whai atu loa se tala po o se tala se kirisiano, feo soi mai le lalolangi attack i a tātou. Ie whape o kou self-righteous kou fia atua, pa hei, e le mea tau persecution e tono tu spa ia, tono le mātaio, amen. A whai e o ngā tonu Yesu i lo o langa, te le popole pe asa waina oe. Amen, te le tangata, pe
you know, alai te tau tala i le upo le tua, pe te tu fo i le mea moni, le fa me le fiong pa ia le tua fa mai, le tala tu pa ia i tono mta upu le e lima, mata iu lima fa mai. Amu ia e sawaina ona o le ami o tonu. O le whaamanuianga lea, it's a blessing. O le loloto i o le upu lea i bless, le tonu tu pa ia. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Mai amu ia i lato o e sawaina ona o le a mio tonu. O le a le mea ta o le a mio tonu. O lo whaia leo le fina ngalo le atua po o le bua tonu o i lumo o le atua le tuspai. Le upo le atua. A e whaia mea lefa me le tuspai. O la e tonu o i lumo o le atua. E sawaina la oe ono lo wha atua tuanga. E sawaina oe peta no ia Yesu. Wa o Yesu wa lenta wa mio tonu ina oe. E sawaina oe whamaila i o tuspai. Amu ia oe. Pe a sawaina oe ono le a mio tonu whamaila ia. Awa e o la tau le malo le langi. E sawainga oi kukongo le kungu ngai ke iai. A laea, o lo iai le malo e whaavavau le langi lea. Whamaira tala tuspa ia e le lalo langi auto. A e le o le lalo, a e le so le lalo langi. E le o tātou ni tangato le lalo langi le nei. Mea nai wha ingoa vavai e se ina i le whanau o le atua mai le whanau o le lalo langi. Asea, o le whanau o le atua o le latou tau nu unga le ai la hefa atali mai o le langi. E ui ala tātou te le lalo langi le nei, tātou wola e pei tātou ni tangata o le langi i le lalo langi. O lea, ola i le malama lama o le langi. Ha, ola i le malama lama o le fionga pa ia le atua. E awha i e le o sa waina, lo wola wha le anganga, ma lo wha atua tuanga. Koe kangoi koe fsiringia le mea ngai ke iei. Amen. Pe awha i e le o whai kalangisi a ke oe, ia ma, ke le akumi kalangisi i afo. Ya oe molo wola fale wai e taunu sa wai na oe so skanga ka lua e o ya u ya pe ko kala ele o le a sa wai o ki aso uma e tate mo mai tala fu you know o la fai kala ka yo ya ka ko wola asia ona la to tele o mala malama o oe ma tangata mala tari o le tu ala tu ia la vai ngala yo ale la tala noa u ya te oe ma ono ta ua mole a o ino i ta ua mai fa le le o ta to maftanga mane tua tolu me ia la utal no temile nei ole repent and turn to God vai nga mo ale sala mo ma to e fo i le to e fo i a Yesu o ia ole o nga ton me ta ua na fa mai le tala tu spa ia i ton le lua lua no fo inga tupu o lo no mta upo fitu foi upo sumar fa. Amen. Foi mai. A fai e wha mawalalo lo unuu e wata ua ilo uingoa ma la tau ta talo ma sa ili i a te au mariliu ese i o la tau ala leanga. Ono o wha alongo ai lea mai le langi ma wha ma ngalo i a la tau wanga sala ma wha o la ina lo la tau nuu. Amen. Hallelujah. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. On me pito si lava leo na tahua mo i tātou. Tātou wa, wha mawalalo, ma toi li liu i lea tua. Fo mai i o tātou, toi li liu ese mai o tātou wala leanga. Amen. Tātou tu e foi. O a lava nisi vaenga wa e fai tau atu wa ese wa lisi mele a fi tātou. O le fai tau a tātou tu spai. O kako le ropo le ale mea mai le atua. O le ale mele mai le atua. A la wa umana tu siel tu spai. Ia mea mai le atua. Ma mele mai le atua. Ngā lei kutala tu spai o ngā ruenga le tino. O ngā ruenga e oti ai. Rono winga o le tero ngā ruenga le tino e oti ai. O la lave fai le stangata o ngā ruenga na e oti ai. Fumila ia te tātou e le anganga o le atua. Vaenga mua te fia tala noa ai la mo futu e whamanatu. Repent and turn to God. E simple lava. Na o tātou whaamaula lalo lava. Tātou to e fo i le atua. Tātou lava ia le whanau o le atua. Po le tino ke riso i lātou la olo mai mua mai. Amen. O i tātou tangata lotu. Ia avea Yesu ma o ngā tonu. O le tātou sa valinga. Amen. O le vaenga lona lua,
o le toe au mai o Yesu, po le toe au mai o Yesu I totonu le o ngā totonu o le tātou whaatua tuanga, vanga mua, whaamawalalo, ma fo I le atua, lona lua, realize that it is Jesus who gives us light. Ia e loa o Yesu na au mai le malama ia te oe. Ele au mai ele lalolangi. A tonu te ue whaapea, le o le upoko mo le waka mai le mo le menga o wa o ngai o le menga o whaia. Le o le poto na ia, e te le alu I le langi. O le malama le tātou tanoa I, o le malama o ke riso. Amen. The light of Christ. Le la tātou te tanoa I le teimine, e tā ua la. Loiloa, o Yesu na au maia le malama le malama o wai, pe no fai atu o le tala le na fai e timo e Paulo ia Timoteo, e le o tala noa ni tangata o laulangi, o lai tala noa ia tātou lo lotu. For mai ele teimi tu ue e tātou le whaatua tuanga, ele teimi we are lover of ourselves, we love money. O siri alu tātou alofa I a foi, na tātou mana nao I tupe na ilo tātou mana nao I le atua, o siri atu foi o tātou loto, ia lea, le vi inga mai tangata, na fo mai o le aulongo vi. E siri atu e tātou vi inga mai tangata, na ilo le vi inga o le atua. O le mea le nā, lai whae tete I tātou, a whai wā a fia I tātou. O le mea mua lava, toi wha maua lalo, fo I le atua. Amen. Whaafetai I le atua fo mai na te whaamahangalo, ma whaangalo o tātou wanga sala uma. Amen. Paua le mea I o tātou I loa whai, toi whaamahangalo, toi whaamolalo, ai fo I le atua. O le awala mua le nā, e toi au mai ai Yesu, ma tuu I lona tūlanga, o ia o le o ngā totonu o le tātou whaatuatuanga. Amen. Vaenga lona lua, le no tano ni realize that is Jesus, he's the center, or who is the giver of light. So he's the giver of light. E te mo I totonu o le, totore tu se Ioane. Hallelujah. Tu se Ioane o lona mata upu e valu, fai upu se fulu male lua. Amen. Fo mai fetala inga lea a Yesu fo mai. Ona toi fetala ia tu leo Yesu ia te ilatou, wa whaape atu, o au nei o le malama o le lalolangi, o le muli mai ia te au, e le savali o ia I le po uli, a ia te ia le malama o le ola. Amen. Fo mai o lea, fo mai o e le muli mai ia te au, fo mai o e muli mai te au, e le savali o ia I le po uli, ai a te ia le malama o le ola, I tono tu se mata, I o lai taha ua fo mai o tātou o le malama o le lalolangi, o fea te maua mai le malama le nā, pe ono taha ua. Jesus, he's the giver of light. Po o ia le na au maia le malama ia I tātou. E malama la I tātou, mai ala mai a Yesu. Amen. O ia lana au mai le malama mo I tātou le fa mai le tala le Ioanes fulma lima foi upe fama lima fo mai tala fetala ngā Yesu for my abide in me and I in you as the branch cannot bear fruits of itself for my ye pi mau ya tau ye mau ya tau e pe o le la o le vine e le fua mai pe a le pi I le vine mo ka ko ilo umale mea nga o le kemi lava e kipi ai le la o le ko ola pe ko fua ai sea ona ele o pi ia na ile vine o le mea na la ta no mai ai e ma fai ona fua tele mai lo wolanga pe a e pi ia Yesu ele ai fo ila se fua pe a ele pi ia Yesu e ma fai fo ona e sulu lo malama pe fai ona te pi ia Yesu ai ele sulu fo lo malama pe ele pi ia Yesu it's simple ol fai ngofia i ol fati ta inga le na na tara no mai Yesu wa fu o le mana o Yesu ina i o tātou malama i lo kam fai Yesu e fa o ngangi mea whainga ka i au wangi o ka kou maua le wingo le tala ai a tātou tue mana na o Yesu pe no fai atu o oio le lala e le ola oi pea ele pipi i le vine e pole o Yesu o i o le vine o oio le lala ele ma fai la ona e pipi oi ona o e fua pea ele pipi mea lana e tā ua ai lo pipi i a Yesu ina ia fua tele mai e makua i le short tala supply nga
Amen. Ele shortless supply lana o lo pi ia Yesu because he is the center. O mea uma center le ekalesia, center le activity, center o o mea uma e whae tangata o Yesu le center. Amen. Ole, maengalona tolu, reflect the glory of God. Ia tangi atu. Ia whaasusulu atu la le malama le malama le tātou te pe kako ke mumusu e kako ke kaukala langa e whaikio mani lalolangi. Who cares? O ko ke popole, o le la kou lava la ngā kula, ai e tele isau le lalolangi, wa levanga ye le au whaikio. E whaikio la tau lango fo o le whainga ngā whai la kou, o le la kou lava nana tu lo whaitio le lalolangi. Ono o le la tau wa tua, po o le tangata lenga lue mai ei tua, o le ti Apollo. Lenga lue ei tua le ti Apollo, la kou la ngā mata whaioi, o la kou lava ngā mea whai, o le whaikio. E o lava si pepe nga whangau mai ngafi, ele i aisonga, kua nga yo si pepe, o ka se au le leo, le nei au le tuatu no whangau mai, a walaku le siwa mai, o le au le anga, yo le ka mai kiki. Si ngei a pepe nga whangau mai, ha o le ngei wa ka ngaka ua whaikio mo loko le anga, po ki ngā ele loko. Ia po ai ka ma, i le so o ka ma. Wa whai kala si ngei a lor koko. Asea, o le ti Apollo a ia, o lona natura na, wa lau i tangata whapena. Ele eila statou me mawhaina whai iai. Asea, ono lātou lava na o la lava e ngā lue lātou. Ai awala ni a vea ma mea e le whaamumuina ai pe reflect ai le glory o le atua pe whailoa toi le malama o le atua le tonu ati tātou. O la uwha mahalosi na ati tātou. Whaasusulu le malama e tono tusi a mātai o. Amen. Vahenga e tolu ino whātano mātai o lona mata upu e lima. Amen. Whai upa sifulma le ono. Whai mai, ia whaapea ona pupula atu lo o tau malama i lumo tangata ina ia la tau i loa la o tau a miolelei. La tau te vivi i atu wai i lo o tau tama o i le langi. Whamele tala tuspa ia e whaasulu atu o le malama lea, ia whaasusulu i lumo tangata. Ia va ai mai tangata, o lai susuru atu le malama o lau Yesu. E le whaapea e latu le mea o lai ei tangata fo i e, tangata, a mio leanga. Ia po tangata anga sala. A whai o lai tau tala i upu le tala whengai. A e laku fo i oe e join e kalangoanga le ngei ma e aruatua ia. O le ala le malama o mawainga. Amen. To o tele la tangata kerisiano, e pe o le tonu i pe ma e kalangoa lako Yesu. E pe ma e tala noa ia Yesu i me i mo mio tangata o laulangi. E sea, ono le taimi la veta noto ia Yesu, whaliu laulangi whamai, o lo fia akua ia. O lo whaapea, le whainga o tātou. Ona male susuru e tātou malama. Wafoi, wa ke ea wakoi ka pe e alo malama ina le taimi nei, ai awana ingano ia te oi, ele mawhai e se pauli uli ona manu malo i se malama. Ele mawhai. A o lea ke le mai kalakangaka ia kako, ma whaavai a le si ma ia le se kau Yesu, kau kalangoa kulo ia Yesu, whamai so ia la whara asau kama le kalangoa mai ia Yesu, wa isi kemika ke la koe whamai, ngā fuo sau perfeka, ngā fuo sau Yesu, ngā fuo sau, o fai mai kala ia kako wa, e pe amu fo ilele ma ua le whaasuru ina ua maa ia le tangata. Whamai tala Yesu a e maa tau u lumo tangata, o te maa fu i tau o i lumo le atua. Awanga i maa Yesu ia ke oi. Tau Yesu, kau i kangaka Yesu. Kau e Yesu nga maliu mo la ko ang sala pe fai mertala tangata ia oi mertala dus pa ia amu ia la oi. Amu ia oi pe asa waina. Sawaina ona oa o le amio tonu. Mea nata o le amio tonu. O lo tau Yesu numo tangata. O la ea tu samarfina ngalo le atua pe tonu e tu samarfina ngalo le atua. Mai le Yesu a e maa kau o numo kangaka. O ke mbafu e kau o i lumo ro ka maa i mga angir. Awane i maa Yesu ia te oi. Wa iei les tangata o le makua maanga ia o kua makau kia pe alu loko. Amen. Ese fie tano ia Yesu i tangata pe alu loto. Ai a saulo i tua le lato a inga. Ma kua i maa e karango ia Yesu pe karango ia ngā wo. Pie musa karango ia Yesu. E pie maa. Ai matala tuspa ia. Whamai ia e whaasusuma ia whaapea ona pupula atu lo o tau malama i lumo tangata ina ia la tau i loa. Ia la o tau wa mio o ila. E ese le taua. Ona o lau a mio, o lau character,
po o lo afo, lo winga. Wai mafua ona ma le tangata, ona esele, ona olae mana, ia le lotu po olae e alu le lotu. Ai ala ona ma, langa esele mea lae tal no ai, esele o langa lae o lai. O le mea lana e mafua i ona ma e tala no ia Yesu, ai sea, ona ele o tutusa le o ona lau ngutu, ma le o langa lae o lai. Ele o tala fia ngai mea i e lua. O le mea lana, a o na tautara no tu ia Yesu, e mua wha masino mai oi wha mai oi, ale o ngara ki ora muri lua ngai kei lua. O le mea lana e leina maa le stangata, e mai lana Yesu, pe mai tala no ia Yesu, ono o lala fu ina te whaia lea. Ai wha meltala tu spa ia, o tātou o tangata o le malama lama. Amen. Tātou wola i le malama lama, ola i le malama lama o Keriso. Masa ia na whaia ro ta maa, wha le anganga le upu wha apea. Au e te ola mo Keriso, a ia ola Keriso i to tonu ia te oi. Au e te ola mo Keriso, a ia ola Keriso i to tonu ia te oi. Ia a whaila ko i ngā kala nai tangata religious fo i lele. E pei e le fia. Asea, ongo la tau o langa atoa, o lai ko anga e ola mo Keriso, e ola lotu. Ai le ola i Keriso tu tonu. Mea lale nā a o nei na tutupu lato i nā, e pei e kauma whailes ka ngaka e fosi, mai longa ola whale anganga. E pei o se, e pei a alu le me e itangata lo lotu, e pei o se actor fo i lele, e pei se actor fo i lele, e ngā luaku ae vele swinga aka, ma ka uki o le kalangoa ka ilo i ei kalangoa angeru pe mor kalangoa. Ele kemi le o le actor okay loa anga suengi actor mangi actress a le Hollywood number 1 ka ngaka le karesia number 1 ka ngaka lo loku ole makua le o actor si ko ngo loku kemi ngi au mai le loku aka kala ngoa mai a Yesu we fa longo to ngata ngata vo le fa so or kala vo le I can't wait to go home and be myself ku so te mi a to ale na le ko kala ngoa ai e ku so lai act mera ngai fa mai I just can't wait to go home and be myself. You know, longo winga. Ole fake i le teimi ne to tan no ai. Fako se I uma fo I ko loku ngā ru fo le o. You know, just be herself. Or, you know, do whatever she want. I po alanga mera fa ia. Lo wala ku ko relax. Wai fo le stanga ta fo mai Pika ke musika ke alu o like, you know, I can't be myself over there. Now ke laku o be, you know, be esa ia kangaka. Esa, ele real la to wala fa le nganga pe real fo ngani. E pe aku e afu ngoni e pe aku liu I aku e liu o mako aku I actor I laku o e pe o fa yaku ko kongo le kalesia su engi actors o le Hollywood. Wa kele o me le ko kongo lo. Yeah. Yes, you are. Ma ke lo Miss you. Nera tano e. O ia mau. Ele o mau I ta ua me lea. Au mai ke riso I to tonu. Be the center. Kusala o le ale. A whai o nai te ele o malo si lo wala whale nganga. Au ke pole. I e wha pe ngai lumo ka ngaka. Ia. A whai o winga ngai kemi ngai. Be yourself. Au ka mo whai e act. Ia. Inga ia, tamo whai I ola ke riso, ona a ola ke riso tonu ia te oi, po o whea lava le mea ke alua, e haka ngia, e ke kaule ma whai e fosi mai. You know, you don't have to force it. You know, you just let it. Like, ngā sau oi whawhungano laku you know, e awhungo me. E ke kalangoa kua, o kaimi umai ke kalangoa kua, o Yesu, kalangoa kua Yesu, le kai sau se whai ki o ilo muku, le kai sau se complain. Kalangoa kua o Yesu. Asea, lana loua hola Yesu tonu ia te oi. E te leo tau ma whai e fosi mai le mea, o lai flow mai, o lai tafe mai le mea, e ke leo kau ma whai e fosi mai. O laua, o lo winga, o lau hola Yesu tonu ia te oi. Amen. Mea nai tāu e le whawhanga. When you follow Jesus, you will never walk in the darkness. Pea e mulimuri a Yesu, e te le savali le pōri uri. Amen. Te savali lava I le malama. For me you'll tell mua Ioane fa. For my you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. For my e sili le malosi o lei to tonu ia te oi, nai lo o lei le lalolangi. Te lo le tangata fake le fafo lalolangi.
Le alu acti I la ku I pe acti I pe ole afu ngole mea. O le fe vo ile. O le fe vo mai su ilonga langu pe alu mo manu fo I fo I manu va ile vao pingi pili fo I. Kama nga alu aku le le afo. Ile environment langu mea maka. Wa langu mea maka. Ai sau I le mea enga. O sau langu enga. O fea lava le mea I le environment le ingi. E suilo na lanu e tusa ma le environment. Asia e kau mawhai e lafi. From predator. Awangi I mawhai o ngā su e koe isi mangu e koe ai la kou mea ngā ringa suilo ngā lanu. Awalani o tātou peifa pena a kako aku laulangi o kako langu peo laulangi a kako aku I e peo kako ke felangu langu wa I solo. Ia pei o se ke risiano fa maoni lu mo le tua wa o tangata moni le na. Tangata susulu moni lama lona malama wa fa maritala tu spa ia. Fa maritala Yesu ele aisea se ai e mawhai ona tu ile maunga I lilo. A ho na susulu lo malama o fea lava me ke aluai ke la kwa e lo o ke risiano. E ke la ku lava o lo o le tari o le atua. Po le a lava le kele o ngaka te lo ia e tupu te lo nisio taimi. I remember, o laifo I lo tola fale anganga. Po le alava mātou I asola kupulanga fo I kele o mako me fai fo I maka alo ia o isi keimi fai mātou tala le tala fia ngai le nā teimi fo I lele. A o le keimi ro sa vali ko moka ma fale anganga I ko kongu fo I lele. Le wala a ko kong a vai swing o mako me fai. Because we are like kids back then fo le ma te la iti o sui fo lele pe ya mako ka miki pa ia fo ka miki pe ya mako a ngelu le keimi nga fo I lele inga walu watu lea. Una walu watu le malama. Ai vai le fasa onga le vave ngoka. A o ka alu fo ila ia ka me fai fo lele. E ka kama fai ka ke acti rumo lea. E ka kama fai ia so la tate la titi fo lele. O la tate ma fai a fo la fa pe ka ika yo la sekia ka me la fai pa o tupu lo ta malama mo ta tupu lo ta iloa. O ta iloa ai. Ia thank God la fo metala tu spa metala polo o la titi no o fai me fa tamaiti. Leo o matua, o fai me fa tangata matua. Rona winga. Au tātou te whelanga nua I whape nā e peo lea. E peo o piri fo I meo. Le whe ere sui. E sui rona lanu I mea luai. Ai wha mai lo tala Roma wha mai e. Wha mai wa uma. Ona lilinge lea tua lo nā nganga I tonu ati tātou wa ia lofa. Amen. Ai peo na tā ua tonu le o la fo tusina wha mai. E siri le maa losi o le I tonu. Ma ai le tangata na I tonu. Fanga mai le tangata na totonu ia ola mai le tangata na totonu aisia le tangata na totonu a ona ola mai ke le koe whaia kalanga just can't wait to go home and be myself I don't like these people I can't be myself over there nanga esia laka ngaka ai be real aisia nanga wa moni le ke riso na tonu ya te oi mo moni ke riso na tonu ya te oi e le fa pea te latu ea e mingo fa tasia ya we latu wa susulu mai ke risona te tonu ya toi. Amen. So na o umano wa vatu vainga mua lava. E te tau no tātou whaia. Repent and turn to God. Tātou whaama walalo. Ia mariliu I le atua. Ia pe tātou te toi fo I le atua. Realize that it is Jesus who gives us light. Ia e loa o Yesu na avatua le malamalama ia te oi. Ele o Mohammed. Ele o mo sesi ka o se ekalesia. Po ai lava, ele o le pope, ele o Yusuf Samika, ele o kai o ekalesia. O se e o lava kai ko ekalesia. Kai ko ekalesia. No, ele o iana matua malama ia te oi. Jesus give us light. O le lātou malama le sa reflect mai ai. Le malama le o lai tātou. A whiolo ta mawha le anganga, ia po o sesi o tau whai au, o lona malama na reflect mai e le malama na e te oi. Ono o i o le malama o laulangi. O lona malama na mau o Yesu le sos. O Yesu na lai na malama o na le atua, ia po ai lava le o na le atua na iei whai au, o lātou umalama na malama mai a Yesu, o na pasi mai le malama ia te oi, na fu e whaolaina. O lo malama foi, e pasi lo ainga. E pasi fo I tutono sea. E malama la ono o e ma o malama o laulang. E whetala inga a Yesu. Ele eise ai. E tū maunga. Pe eise ai e afu. E tū le maunga e lei loa. Me au fo I ke kuku laula me po kuku le lalo le laulau. Aia.
tu ulunga le tu ngala me pa o le mea ngala ina ave ilunga so se mori lava o le fale e kuri piko ilunga sea ina ia mawhaina malama lama uma le fale ia whapena fo la oi va ai le malama lama na tonu ia te oi le malama lama o ke riso ia whaasusulu le malama lama le na ai le mawhaina susulu pe a whai e fake lau whaola inga pe fake le whaola tanga na te ola ai pe fake le whaingoa tātou mea hey be real yeah be real. Be real in mo efo. O le atua. Langa honest in mo le atua. O la fo i sulu ma le mala mo le atua ia. La ma tua i sulu ma le mala mo le atua ma fa mala malama mai oi o le matua i te le la volea. O le benefitio oi mai le ngalua me le nganga le atua. A o la ia e kaule alu aku fo le fake le mea. E peo le meanga e se le tāua fo ilele. Wa ila le steimi na fo ilele e toi ti ngā i tātou wala whale nganga fo mai e sasiro ka ngaka fo mai. Le mea ngō whapea. Ele, e sea, le ngai le o real le tātou wala whale nganga. A real le tātou wala whale nganga. Po a lava me tupu. E o le sauwa ina. Kako ki le popoli. Excuse me. Kako ki le popoli. Ai oli a tātou. Amen. Vi ia le tua, vi ia Yesu le nei tu la, tātou te talo, a whai o oio nei te fia wha mawalalo i lumo le tua. Tu sai fo ima, wai whakusa ala ukala, reisi sio kako e ato toa, e no peno whai atu, ile amatanga lava o mta upu le, e o lava ia te au. I'm trying to place myself, le fo tu tau whai au tu e whatu langa lo, tangata wa o launga, ili wha pe launga o kia au kou, e o lai au, no, o launga atu, ala fo ea, tau mawhai au e whai. Ina ia, ato tātou. O le fo i whaatonu atu, ia inisio tātou, a la fo te whaatonu au ia tau. Nang o tala apolo fo mai, o te whaatonu i lo tino. So ea, o le fo te tamu whai au ia whaatonu lo tangata. Kevin, au e ke whai ki lumo tangata. Au e ke whai an mea lea, au e kaukara mea lea, e ke le whai an mea lea. See, same thing. Au lai ni e whapea, ka mala e whai mea mako. No, both of us. If we know how to humble ourselves, adjust ourselves, ole ina ia tātou i loa, wha o ngā tonu Yesu i mea umalava. Va e Yesu i lona tūlanga, o ia o le atua. A ia Yesu vātasi mo, ia ola mai Yesu i tonu ia te oi. He's the source of light. Amen tātou te talo. Le tūl mātou te mavi ia la ua fio, wha maua lalo i o luma. Le nei i tūla, peona e feta life. We humble ourselves and turn back to you. Tama, fa mai e te wha malolo ina, o mātou mai uma, wha atasi e tama mo mātou lau whanua. Tama, ta talo i la o fio mātou te wha mawalalo, ma mātou toi wala au atu i la o fio. Se e a fio ifo, a fio mai, ma se i e no fo tupu i o mātou roto. Ia awane i o mātou whaangutungutu lua, fe fo i ai, ia malo mātou ola le ato atoa i o luma tama, ono lo mātou vai tama, malo mātou le ato atoa, tama, whaamanga lo mai i mātou le toto o Yesu Kiriso, se e wha suluino mātou malamalama, peona e whetalai, for those who follow you out of the valley of flow rivers of life, for mai e tawhi mai tutonu ia te i mātou le vaiola, tama, e wha peona manu i hai isi tama, wha manuia tama, i lau whanau i lātou o mafuta mai, whamanuia le nei vai aso ma whiau. Uma mga luenga o whiangai mai lātou, ia le manuia o la o fiolo mātou. Tua, whaafoi le vi inga ia te oe ta mā, le tua sisili ese, vi ia pēr la o fio i mea sili o e whaia ono sua fo o Yesu Kiriso, o mātou wole mo mātou wala au o tuai nei. Amene, ma amene. Hallelujah, hallelujah. Vi ia le tua, whaamanuia le tua ia te o tau Samoa, e le nei fo i tu la, i o te iloa ato e so o tātou prokalame, i yaso le yaso, i amatulanga o ele tātou a onga whamanuia le tua i ate o tau te pena lo tau va yaso, i le alofa mleanga lei o le li tātou whelua, i le fiafi o le aso lua, to so ino tātou prokalame, a wane emisia o lo tātou tanoa pe le pule, o le laulau whaivo, le eifo inisio vaenga o le a tātou tanoa ai, e ese le tāua pe ono, nisi nio vaenga o meo tau a onga, i tātou iloa. O le telo taimi, e ala no mana o ia o ina se mata upu ina ia atoa ia pe telefo i se vaenga ia o ina. O ne tusa lea malu makamaka lakapi, i ron malu makamaka lakapi. E mawhainga e makamaka ta alonga atoa lava.
ai a o longa fai aku news ke va ai unga o me mo highlight ala sau penga le 5 minggu ke le highlight e penga 3 minggu ke. 3 minggu ke le highlight o ka longa. Ai tu so le ta longa a to ala va e varus fun minute. Ai skama i mea lenga au mai. A fai nei lana le pau le na le highlight e pau anga le me ke mala mai. Mea fo ila le nai tau ina e mata le ta longa atoa. Inga ia e loa umale mea langa kupu ko ngor ka longa. E pe fa pe na fo ila mea na tau mawhai lava ia o umale tātou a onga e le fa pe umankako a o inga a ia te le se mea o i le tātou a onga le mta upu le tau laulo whaiva male moro tātou a upu tātou tau talai ina io tātou iloa le te leo lona tāua o upu tātou te tau talai. Le tātou tano ila le aso lua uninga lo iato. Oe, ia le aso lua tātou to e so ino tātou a onga ia e whatatau i le pule ma le mahalosi ma le mana o loo iau upu. Tātou to e whei. Loa i Kevin Uluiva nei whaaftai ma futa mai tātou o tanu. I le suafo Yesu. Amene ma mene. Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you, hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're mine.